IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balaygi anay sayang katitigandang buntis ng Batak 2026 iti Mariano Marcos State University Hostel iti syudad ti Batak. Dito ngayon pakita dagiti siyam ang nakipagbaset a buntis iti kinapintas, kinatured, keng runaan na dagiti talentuda o rin masikugda iti agdama. Segun ken ni Dr. Hazel Joy L. Resurrection, Medical Officer for TCHO Batak, at talo at tawendan dahito nga isa-isayang katkit kunana anapintas dahito ang programa tapno may promote ti safe motherhood kadigiti amin ananang. Yes, so gandang buntis ng kwenta. 2026, this is our third year actually. We started this last 2024. We're in programs for our pregnant women, especially we have a very low number of cases for deliveries that time. So during that time, I talked to my midwives and nurses at the Lying Clinic. We have come up with a program to promote safe motherhood for our mothers. So during that time, napanunod ko dahil ito na beauty pageant, and I did not expect na kasi kabonggan and it's third year. So I'm so very thankful for the support of the city government of Batak, by our mayor, especially to our Mayor Marky Archu, and also to the support of our Sangguniang Panlunsod, Dr. Amara Corley, for further assistance to have a very beautiful pageant for our buntis. And also, of course, we would like to thank our nurses and midwives from the Lying Clinic, from the Batak City Maternal and Child Healthcare Clinic they have come up a very successful event. Hopefully, we will be able to have another program next year. So hopefully po, dakdakkel doon at adon po pa yung pregnant women i-invite. Kabayatan na kinumendaran met ni Dr. Rickson Balalio, Provincial Health Officer, iti daytoy anapintas kanagtultuloy a programa iti CHO Batak. Inayon na asaan laing adigiti sumalsali iti pageant ket dagiti sexy no diket oray no buntis ket mabalin a sumali iti pageant. Well, I commendarak ti City Health Office ti Batak. Gapo kadeti palaglunsad da kadeti buntis day celebration da. I mean, tingamin po tayo, ikat pa nga month we are celebrating kasi dito safe motherhood. So, kadakwada, tinamayan da, dito search ti gandang buntis pageant da. So, nagmayap dito nga aktibidad ti Batak na panunot da. Dahil dito pagkakitaan, nga hanlang nga digitay miss mangipakita iti kinalasbang no diget ti adamet kinalasbang digiti buntis tayo digiti adda ubingnan iti tiyan na. Mainaig iti daytoy inbatad ni Batak City Mayor Marky Chua at daytoy a programa ket saan laing para kadagiti nakipagpaset iti daytoy nga aktibidad no diket para iti amin na buntis iti syudad ti Batak. Inayon na daytoy nga aktibidad ket tapno may palagip kadakwada digiti na duma-duma programa para kadagiti buntis ken kastamet tapno masigurado iti City Government of Batak a healthy digiti amin a buntis iti syudad. Kadetoy programa ti City Government of Batak itong gandang buntis. Actually, it's our third year na programa ng City Health Office para actually not lang sa mga sumali pero sa lahat ng mga buntis dito sa City of Batak. Ito ay isang programa para ipaalala sa kanila na nandito yung mga programa ng City Government of Batak, na magpa-check up sila at sinisigurado kasi ng City Government na healthy yung mga kalusugan ng mga buntis dito. So isa tong way of promoting yung mga binibigay ng city para sa mga buntis po natin. Meron rin tayong bibigay ng mga maternity packs before mabuntis at after mabuntis, tumutulong rin po City Government para sa kanila. So maganda po na maraming sumali
marami nag-participate. So, agyaman kami, kadagiti participants, City Health Office, at sa lahat-lahat na mabubuo ng Gandang Buntis 2026. Thank you po. Kamaudyanan na inbatan ni Dr. Resurrection kadagiti amin na buntis sa mapandalaing umasideg iti CHO para kadagiti pagkasapulanda iti agda mga buntis isoda tapno may paay kadakwada digiti kangunanaan akasapulan iti maysa ananang. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.